Nera malakan yam ka nas diala content ba rwani lingwa seme kan online TV channel an wala shanga jandang rawi dong wan ka pay bakel ron kina dang raw idi jandang rawi bakel anda mandu ni chang kos nyam le no rwani gwa seme biarun palping ka liang rwani chichi ka rwani chini tere dien ka rwani to go liang ka ta dan le south dan road ke jati kon ka le shop ka diok no ka le dang jok to talk very important alera ni ama bana nywa kel gwa seme ka kan re le chini we correct ka jo ma chalat ke kwi gadul gor kon la jen ka South Sudan to gar winten ko ken chet ke Morocco ken Ethiopia chala do ken chicken ku perform gwa ki chicken dul gor ka chicken long gwa dan gor ka ten bana do ba dan chala da kume South Sudan men chicken gwa long ga je ka sha mu ke scholarship ni ka gwa de dan e jen ka je me kam ke scholarship ni ten tiken ke score to dit ke tiken ka mang tongwan tan din ka jen ba de gudi di tan ni ka jen bangwan lo te ka score michu to gwada mi ku ko perform poorly mo jen dan bana menu la yo ka jen lernyam lera de men bana nyok me bu ko dan nyok ka gwetini yo bala dung bank South Sudan la South Sudan bank te ga jom chalat gwaza me chalado ne te ga yut shop ke 3 trillion South Sudan is spont cha cham akun re bank ka yut wan long belken million ki wogan yam ka billion bana mandana le ro gwad bana je link kele no ngum shora lat ka cham ka kedi kun bana jo link ka jo ran chalat gwasame aler dio de bana u focus tin yo bana right ka kwi ne de conditional ke ceasefire and monitoring and evaluation commission ke ne de contin tin gwe ka mal rewi ka South Sudan ka kwi kor kon lat korodien tiken ke report mi kana lat ka ne de conditional ke sidisam ka ne te ka rik de chalat ke te ne de shanak ana rewi ka South Sudan ke ne de contin lat ka to belken kume SSPD wala kum kirmi yadit ka belken kume SPL ayo ban joling do badana len waro dingeje na mene new report mu payben ban je nyakel gwasam men goro no de nyok malaria kan konwe color mi jira ma jidit ka je report me ka no online TV channel ka YouTube mi kan subscribe kama biji jaka Facebook page da kan online TV page no ka kan ni follow kama kan subscribe kan online YouTube channel gori jeno bu YouTube channel bi channel me bijelo ko ba wonyam bari por nyam ban ñu akel ka do badan en chalat ke jagwas mene netin kontin la responsible key ministry ten kontin nanka gadwel gore to goal ke kam ke ngani scholarship rewi ka South Sudan la net kono gor no tika ke report mi kan lat de kon kuru por mele no kanetin kontin tilla ministry tin la responsible ka higher education ke dul government antiniam kan shi ga right ke national parliament ke dan en ku gat South Sudanese tin dul gor ka tin ku study abroad ke ku kan study ka foreign country dan ku kan perform ka je ka jodan chala da kan kala do ne take gat South Sudanese cha kam scholarship ni ala government scholarship program la kam kana wa kan gara to take result mi bin ka gwa dan shi ka wetin according to Rayadana Shala the minister chala do ne ajenanga dul gor ka tungwan en tama rewi ka South Sudan jekan scholarship mi tungwan ko ken shika high mang di chicken no ke shika score one kan national examination ano akan Canadian la ka tem kare which and banga je no ngak cha paddi king ak paddi ko kam ji scholarship by the way la te ka mark inshallah gwata mo lo gor kan top student gadul gor kontin ngai ka gwar la thok tandien michiran chere kon mi shop ke 85% la 85 mang mi jen badda gude diech ano kan ram no mete ke mang mi jen bangwan ke 90% ka their final examination which ran no ajira mala ko ngam bay ngaji no jen mo bolat win mi bala medit ko be jen bo wen tong mi bo focus kangu bo focus dul gorka do not take mi cha ko lo jok kwa dan shi ngani tin laga dul gor ti chu gwar win to go te report mi cha nyok menan kare wi ka South Sudan ka performance den ke ta dan chi result ken chi ben ka dia so kan it kontin la ki witin konin je gat South Sudanese ko gwartin no cha result cha no gwadmi kare zolmo kanetin kon tilla student ke gadul gora tin gorka sign la sign chit related field related subject de ko larno math no kene sign ko kin chit biology ke pagdel ko kin to na gortin la nying dul wal ketin kon ka calculation awaken cha result cha je no ngwasmeni
Chinetin kontila official tilet role Ethiopia kasa Sudanese take result mi kaneno jigala do nene cha result cha non ke Ethiopia ka cha result cha non ka Morocco kan wi dangro te chala do nene jigadul goron konte cha nan kasa Sudan te cha jagdul gor ka tin cha kam scholarship program government of South Sudan wa ken chi result en cha ben ka cha jigano ken me ko expect ku me South Sudan wa chi janda na chikano non gwatami ko ne ti wa kan la ka kam ke full scholarship mi ma kwa fanije ti dia tik tin wen money mi nyudo de gwadam ti tin tong mi yorga yuku pinya kume no chik ga yutun kona tikeji wa yuku ba your pin can dia everything and many mi mo shi will go to just complete no ka jo chala gwaseme chala the result chao no tong mi very concerning wa can she can poor academic performance she can no which mean that kume government South Sudan kene nenem kene result cha no kene mi jegalong kene shi janda na kwa gwe kume kene shi ga perform poorly lotel mount go di ken kanu kata dan ken lat kijen shi minister chekul rajine nen ajene nene kene kan ga dul gor konen ja ka Morocco ken role Ethiopia tin wo gwar ke scholarship program government scholarship program wa ken chicken wuchi kana pal ki chicken wo ja ka metalot no she个 reputation dun South Sudan chicken yar ke chicken kek South Sudan chicken yar ka jodan chalat gwasme wa kan ja ka tong mi ko ken ke future leader ko kan mi ko gwar gwa wa lu nyen jog de na nyok mo gor ken ke but for performance cha no ni mi ken wa chi jana na gwe ke ku me South Sudan ka jodan chalat ka kuje mo chi kala do ne ken gor ka jeno de parliament men tere wi ke South Sudan they can invest more long education la te dial kwak dial de kan ka dul gora ko de ga dul gor ka de ka gwara gwa ko de kan kula ready no gwa da na wa kan dul gor ka tin ko sometimes cha gu jeno ne en ta da na gwal result no ga je la very important ko tanga la lo kan ka tirandul gor ba je lo den bi mang di bi no la higher average ki higher mark and then ba gu jin a clever student, keep brilliant. Then after that, bagu jin you with a dien, do muga bi no. But chagu jado de go jano and Bill Gorka guada lawn, well at the tin, don't take a machal ke my shot. No de ni qualque hon, a guard student, alone mean that Canada con will pass Qatar and Gaja cum South Sudan, a can garden con and I can guar. So right now, she important question check no. Ka te important discussion te tinbo across South Sudan tem right con and on en exam result wajen chijen ba gad gor ba kul din tamai keje ka jodan chala da can we mean that they want to change the education system ko kwenya la kwanga ga dong ke je no chete ka bongre miditin ke cha ga cha kwanga do badana dong de ka we dul gor ke je ke do badana ku kan perform ke je within South Sudan before can we ka foreign country so ko kuje mo bel kanetin kon till la teacher kenet kon la nge ko waken chicken better quality education jikana kam gade kon de ga South Sudan gwada me tege me cha kul la tege nyam mo michi response nyam kel mo gordul gorka re rule Ethiopia minya South Sudan ni siala da wone ne da kan de chine perform poorly ka kon painko la yene nongdul gorka sia ne big follow up ni jina gwada mo ni yutu lu ge jo kulo kut shemore la gur ni shemore yodaka ba yukulo mo ke yubu kule jien alo beche long alo mean that any scholarship la ngon ke kum so na la ju ni jino buwe cha ji already cha dul gorka cha yor pin badan wo lu njogdi bala ma gorije ajena mo de kulo tedi chine perform poorly kay yo gwada anti dul gorka to la char no ba yubu ke jingne youtube alo jo ka chen ka bo lu njoka ke te diala to ci nyam mo che la do ne ka tin kon tin jang ne ko de ne pen ba ko chine chara gwa ajeni tin kon gur kare dul gorka chine ga jik te ti chal ke fees la yor ka pin ka gorpin yo gorpin ka yor ka pin jin student ana cha kam scholarship kam ga ji panyo no wi gwar bad no te ga ko ken la ya gor ke ti cha yor pin kuma ke ga man South Sudan ku jile ja e jo ma che jalat e jenna me jang ne ko ba de ne pen de no ba la ro ne ti ga ne student ni to go anyok ti ga right ko en system of education role Ethiopia kana Morocco is different ti enta da na go na ka je dortin ko ken ke South Sudan jigala da joji nodi te language problem teten sometime dong mungi kana de na ngi ka tung no mat ke so na mo akene je kana bej bon gwa da na gorkaten so kuje mo akene na me la performing da je wi ayu te pinye no so na me ni akene de language problem da latin ti ka jodan ti kala gwa semene so ne ringwan china ga je lon ka ta da na cha result cha no nge
kata dan en shuch netin kon gadul gorka je rule Ethiopia kata dan gorka ngeje chagu je kumen woken dong ala thok dong chicken long no gwar but god chika respond no de long ne gwar no yen shiat ne follow up kata dan de ne kulu motivate keje la sharan ko be yobe ge jigdi run ke shemane ne me report mi chalat ke kwidul gorka me de kon diala ling na me ediben mi le rode tamre wika South Sudan me de kon ngajinono wanaka another report ke kwi central bank dun South Sudan chala de wone ne tik report mi ben mu kwa circulate online ka report mo charge reject ku South Sudan kini de kon let ke central bank re wika South Sudan wate ga jom chala gwas me ne de kon let ngwa mo ka bank of South Sudan kala de wone ne take you to one teach of ke trillion ke billion ning South Sudan is pound ticha kan you to talk you de ya cham kon ka jo dan chala gwas me ne wachi kun ka chamre bank ka yudo tone dunon walle ka official statement mi chara release ku South Sudan ke bank chika rejaga no de tele yudo cha cham and report and sharing ka social media ke kuro circulate online kana kwinne changa governor kwijeje changa official representative kwiken mandan le roda wajing ni jeka social media baname kana kon verified and will take a trillion South Sudanese pound cha cham kun which ka juba kula bank la South Sudan bank so jikala do nene kine content la bank of South Sudan la institution mo jikala do nene information dana kwa shared online kani police ajani kwa je traders misinformation ka jodan jikala gwaseme kani shi correct jibang chigana encourage nene kwa share information mugwa me lorode ko dong share release officially anetin content ka Central Bank of South Sudan ka jodan jikala gwaseme she Central Bank of South Sudan chigana encourage chum kana zo ne ne diala konti la roin la ka share ka shirke journalist shirke social media users kine diala konti la dor share ka kwana je goro no any information akwana verified akon ben ka kuma akon ben ka Central Bank of South Sudan and then be akule share kan man cha share kan shi talk kan tele kun michi you 3 trillion South Sudanese pound michi ka cham ray banka na me report mi chikan la no na kan shi talk bana mo cha share online chir mena ngai kone no and bank it play a very important role kata dan and we in economy ga jare we ka South Sudan so mi bank get tool chir me shaling and dal badge long but chikare jagan no tel you to shop trillion South Sudanese pound cha cham kun ray banka South Sudan ine mani ga ilong by the way me cha to each bank each cha you to shop trillion South Sudanese pound ya cham kun jina ngera long waga chamde ka wa teleyo so na many wa allegation agent wa chi talk so ngoda kana confirm but report kwala da micha release kum South Sudan ka ta dan la gijeno cha bank cha yuke cha ka cham kun one ka another report mo again the last report security monitoring body take report mi kala ka quiz ceasefire violation ta dan lat kene jen wone ta cha yat pinga jar wi ka South Sudan wo cha ma bi yot wa take a violation mi to kiete ne ti dur gwada dan to ko to kan gatin Nediti chalke ceasefire and transitional security arrangement monitoring and verification mechanism no ke chalke citizen nediti take a report mi jidin mi pai kan kamrar publicly ka jigana announce no ka jom chala the monitoring board chikala da wonene take a report to wande chikana garping ka queen and chana ke civil anti chiliu no ka jen ta me mitirik take jare wi ka South Sudan chikala do nene wate ko organize it force teacher relika belkan kume SSPDF ka belkan kume SPLIO ko kor kon lat korodien kume SPLIO wa area an kon tegatin liu natin ka kume SSPDF wa area an kon tegatin bo liu natin ka report an chalat gwasmene chikan kula do nene kan take 3 incident tichito teacher ne tin one ke cha peace agreement dan cha tan da kama char ken kim yadit e che yar ka jodan chalat gwasmen a chairperson ke Ramadan la security situation guire which ka South Sudan ke ne kondele la kwar sidisam chi ga joji kana lat gwasmene take di chicken ka mention ki additional incident di kan ga mention ka ta dan chalat ke jeno sha violation charge lat ka quick core control we ka South Sudan ngai ka je gwan wo take violation ti chito ne ka gwase da ngai kono no kume kirme yadi ladi ne SSPDF kana guro de kan area na content tg SPLA ayot de kan go control na me wa violation in response wa ci kume mo right ka dagma char la kume SPLA ayo wa ci ka respond ba
wajen do badan gwe jeno shika violation kan lat ka ci kuma SSP dia bo shikan violation kan lat of course mo kon kar yala tu jene kan ko reality de target ni kan kuma SPL ayo kan ngam jien e wuka naw kan ngam la jen kuma SSPDF kan kuma SPL ayo kan ma ti diala to chaka ngejene ka gwada dana wode ka weje ko kan ko dial to ti ka runiti chaka monitor sidisam barai naw kan ti ka new report mi cheben kana ga dana sha nan na ci right ka gutu goal ano ti na ci lutin ka jodan ti kan lat gwasmene sigana ko le jogono nene ko bi mal be berewi ka so Sudan gor jeno tele ramde le liu no ka jodan ti kan lat kan sidisam te ko ba mal be jenung ka jodan ti kan lat gwasme kan gor kan no dene ko la leader de ka nyur gwakel ka de kan mal de kan no ko dene de content rewi ka so Sudan de ka focus ko de ka rodian la de ka de na focus ko de ko de kap chong de na focus ko dul gor de ja gwade de na focus ko en dul wal de ja kam gwade de na focus ko en agriculture de la lede ke ta chui na ka jen tamre ka so Sudan te diality chikala don kan ko ne de la ne to content rewi ka so Sudan but chicken they support no violent ke jikan they support ni conflict dan le rode kam kware ke kam dene report me ka jodan jikan lat belkan kumen dangro mo kon kar yala ti yo bana jigano kume SPLIO tere mi jikan la kala ma ka ne kama ni ke 2014 be 2015 be ke 2026 gwazme ramadan to kuranga e kume kirmi yadi ajan daka maka western equatoria ajan daka maka jongle ajan daka maka panal weni ka unity state gwada ti kan gwada kona kwana kwa target tin gane kwa target long gwasa me kan war dono ci si de sam ci kana mention no ne kona naka e kan ware anyok te ga mi ci kana lat gwasa me kore dana ci to kana sir lat kan no mi ci rodo dot ki mi je do men te tin janane me dan na kane te konte ngai ke me dan ila rode ko si de sam kala we ba ga jaga bu ke me dan to bu kana ngaj but chicken goro de kana monitor ko gwase dan ko la kona gujino de kan la kan le chemet kan ke kir gwada dan na kir na kana chicken respond gwada dan chinetin content kwala chenga je mi shiga respond bu ka kai ni ala no te ke ceasefire ke ceasefire violation mi chala bon to but gwada dan na kana nothing they don't come they only come after mi kir mi yadit sha na kula respond ka ta da na kana ka je ko mi korche to da te gari tin wanu den la den mi ne tin wan bi gari har gwata mo ne na mo agenda na sha la da kan so ku kan kwadi ku kan encourage no la da kel ke no ngamal ne me da la jen report da na go de nyo ya kel ke jus dang jok to lorien ko de ling an wala shan yan dang re wan ka pai bakel ron ken dang raw yen dang raw wi bakel en ban nyo je kana da report biya te kamal bye bye